Ok, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo raditi jedan pack opening. Znači, izašli su ove footies kartice. Znači, ja ću sada otvarati one 7,5k packa u nadi da ću dobiti bar jednu footies karticu. Znači, bilo koji igrač ja ću biti zadovoljan, mada čisto sumnjam ako dobijem, bit će dobro, daj Bože. Da dobijem, ok, na početku smo imali jedan silver pack i otvorili smo ga, tako da ovo ćemo sve kvikselat. Pošto bukvalno ok, hajmo na prvi pack od 7,5k. Ok, da vidimo šta smo sve dobili u njemu. Sranja nekako. Quicksell. Quicksell. Ok, nije mi valjda konekcija pukla, nije. Ok, 10.000. Ti sve ću ovo quicksellat, ovo ću sebi uzeti, ovo ću quicksellat, ovo ću sebi uzeti i ovo ostalo ću sve sebi uzeti. Ok, idemo otvoriti još jedan pack, 7,5k, mada ovo bukvalno... Oh my god! Thiago Silva! To! Oh my god! Koliko ovaj frajer vrijedi uopšte? Yes! To znao sam da će dobiti nekog dobrog igrača. Woo! Yes! Oh my god! Dobio sam Thiago Silva 88 rejtovani. Holy shit! Man! U svakom pack openingu prošlem sam dobio Team of the Year-a. Sad sam dobio Thiago Silvu. Mogu misliti koliko ovaj lik vrijedi. Znači... Oh my god! Fucking shit. Ok. Ovako, tebe ću polako poslati u tim, a ove ostale ću sve kvikselat. Ok. Ovo mi ne treba. Ovo mi treba i ovo mi treba. Thiago Silva. Oh my god. Sad ću da vidim, znači idem u home. Ne mogu da vjerujem da sam dobio Thiago Silvu, ljudi moji. I to plus sam pack platio i pogledajte sad, znači ajmo ga poslati na transfer listu. Ajmo sad otići na transfer listu, baš da pogledam koliko košta ovaj lik. Ova zvijer. Znači, onaj lik kako se zove. Ok, prodao sam 2 igrača, hvala Bogu, pa sam i ove Njemce prodao. Znači, Ramos je 87, košta preko 100.000. Ovaj... Oh my god! 100.000 lik košta! Pogledajte, 95, 100.000, 95, 100.000. Što ja dobio 88 rejtovanu karticu. Znači, 100.000, 95... Oh my god, ljudi, koji sam ja srećnik. Znači, dobio sam bukvalno 100.000, ni na šta. Što sam bukvalno dobio ovoga igrača u 7,5k packu. Oh my god, ljudi. Oh my god. Što mislite kad bi dobio Messi? A kako bi onda bila reakcija? A ja samo dobio Thiago Silvu. 88 rejtovanog. Tako da ništa ljudi, eto ga isplatio sam ova 2 peka i čak i one ostale pekove kojima sam dobio sranje igrače. Tako da ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog pack openinga. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like. I obavezno se subscribeujte na kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!